Olmasa yerli kartını taşlar eкен. Saltanatlı jurnalistlerimi bizim meslektaşlarımızı tazim etmeni hoş bulduk. Caratan'ın bir adı çınlıktı. Bugün Memleket eskermeye geldiler. Şunu uyuşturma. Abdan çok ısmarlamıştı. Bizim olarak. Özgürce karşılığında bildirelim de aytatam. Olda bunları uyuşturuşlarla arasınızda. Bu işi başlamanın aramdan çoğun. sizlerden fazlası. Bugün Olamazlar. Mustafa Olmanlar. Kanalında tazim kılavuz. Buna Maruzlar avazdan sonra tamam kıvırdılar. Müşkül. Азыр биздин көптөгөн журналисттер өлдү, бирок иликтенген жок. Ошолорду өлтүргөн, коркуткандар, жанагындай капыстан майып кылгандардын баары тең соттолбой ачык калбадыбы? Мына ушунун өзү биздин бийликтин коррупциялангандыгын, биздин бийликтин акыйкатка дагы эле жете электигин, анан кийин бийликке татыктуу адамдардын келбей аткандыгын көрсөткөн нерсе да, ушунун баарына журналисттер жоо да каршы. Анан ушунун баарын ачып берип атат. Анан чындыкты айткан, акыйкатты айткан адам андай тиги жана олигархтарга, кылмышкерлерге эч качан жакпайт.